Kau buat apa ni? Nama saya Elaine. Nama dekat TikTok Mama Elaine. Mama Elaine. Yeah. Salah seorang daripada affiliate yang paling terkenal dekat Blanco. Top Rookie Affiliate Blanco Fragrance 2024, Elaine Poo. Yes, maybe you antara top kita punya best dress juga pada malam ini. Banyak cantik ini Amoy, bling-bling. Dah berapa lama dah jadi affiliate untuk Blanco, Mama Elaine? Tak sampai lagi setahun. Tak sampai setahun? Tak. Ya, baru lagi. Okey, baru lagi. Tapi ada tak top 3 perfume yang Mama Elaine sebagai affiliate selalu pakai? Kalau I sendiri, I selalu pakai Mojito Punch, After Orange, Independent Woman. Wow, very citrus heavy. Kenapa? Yes. Sebab Elaine banyak peluang. Sebab saya ni kuat berpeluh. I kuat berpeluh, I nak perfume tahan lama, makin berpeluh makin wangi. Jadi personally, I pakai itu, perfume tu lah. Tengok Elaine tahu what she needs, so dia Yes. ambil perfume yang sesuai dengan keperluan dia. Elaine, bagi ucapan selamat hari raya sikit untuk semua peminat Blanco. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Thank you Blanco sebab for the invitation datang open house hari ni.